Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiartu Marian zo thanpui Central Sarkar hnuaia malak na kalphung inshil shiatna Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY chu state chunga wartaka kalpui zui ani Chief Minister Pulal Du Amale Indian Oil Corporation Limited hotu te aranglama Mizoram Oil Depot nei dan tur an rail Prime Minister Narendra Modi chuan Ram Jyoti mangturin rammipuite angen Champhai district ta bungzung le zong ta tuikhwa ate nimin khan Central Sarkar hnuaia malak na kalphung inshil shiatna Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY campaign buat sai ani hemi pual hian bungzung community hall nimin chnu khan wantlang in khom buat sai ani a chumi hnuwa zong ta tui community hall a wantlang in khom hi buat sai chunzom le ani hengin khom na te hian chung kotin IO kal khom tur Russia tir ani in central scheme chi shang NRLM PM Ujwala Yojana PM Kisan Saman Kisan Credit Card Prashan Abhiyan chungchang in shilshiat na hunman ani baka mipui shisel na endikani boka michen khatan golden card te siam sakngal ani bok Lunglei district a chuan vointleng hian khwa le veng som pasaria VBSY campaign nei ani a sarkar lai pui program mi pui te hne na puanzar na hi van pani manga nei ani a van pakhat na hian lunglei RD block chung tuamin shangchal kon lungpui zol sai rep pukpui zotlang serkon zo hnuai college veng le veng laya te hloting taka nei ani Ven pani na hian lungsen le bung hun RD block te tuamin bolia zolpui putlungkasi belthei phairang kai lungsen 1 le 2 le rang te khwa ate nei ani kumthar January ninga a chunzom le ngal ani ang Chief Minister Pulal Du Amachwa Nimin Khan apisa a Indian Oil Corporation Limited Retail Sales Northeast General Manager Pu RK Sahap le atho puite akoma Mizoram Oil Depot aranglaman nei dantur an rail Chief Minister Chuan Brigadier T Sailo Hunlaya anlo bai pui chan to Mizoram Oil Depot chu vointhlenga ataka anla nei lo awangin anmamona asang hle atia ramria in hir ngona a omchangte kongpui dangtu anom changte khwarel chhiatna awanga kongpui pin changte in mipuiten harsat antok fo china hetiang harsat na te hi rangtaka chinfel thwai andu ani ati General Manager Pu RK Sahap hian aram tur hun remchang a omphat chuan ma anla ngal thei tur Chief Minister hi ashila khovel chang chhozela arem chan chuan rel manga phur thlen thein mun a that ber thu le azim bera ram ekar somni panga azaw tal achul thu te mishingin an chim lutuk lo na mun a that thu te an soi ani Chief Minister hian aram tur dapkonga harsatna a omlo abe sei thu soin Supply Minister aranglama lo soi pui tur thu ashil ani Pu RK Sahab hi Pu Himanshu Sharma Division Head Silchar le Pu Kuldeep Sharma Mizoram Retail Sales Head ten Anjoy Om ani Mizoram Sarkar chuan upa pension poisa apechhuak fela hemi chungchanga Mizoram Upapol General Headquarter President ne na changa thu andon danin hun pui wak veta bank le sarkar chol ani awangin January ni som ma in dong tu turte bank account ta an thun lu man vek be sei ani Mizoram State Assembly in Thanpui ne izo a candidate te summan ral endikna final reconciliation chu nimin khan lunglei DC conference hall a election observer PKS Mina Hovanei ani he hun hi lunglei DC Piramdin Liani district election officer ni bokchuan kai shwain State Assembly election tlong taka nei zo tak ani le harsatna omlawa result tlong taka chhiar ani te chu lom amati thu soya heti rwal hian candidate te sum le pai manral dan ziak feltu political party tin IOJ agent le additional expenditure agent te chunga lom thu soin anmani kai shwai tu sarkar official te chunga lom thu asoibok DC hian endik na hun topa candidate tinte le an agent cheute felfai taka engkim ziak fel tura du sakna hlanin in Thanpui le akai hnoi chu lunglei district a aziak fel thei don ta ani he huna hian election observer PKS Mina point agent le additional expenditure agent te du sakna hlanin until shiat lo te zota sarkar official nen thokho turin asom hemi hnu hian summan na endik ani a chen khatin felfai taka anzia lain a fel hel te po a thei ang anga chin fel ani
Lunglei district ah hian MLA bial paruk omin ZPM in seat pali le MNF in seat ni anla ani. Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani. Mizoram Sarkar chuan Sarkar Department tin ho tu te chu Sarkar na thok aikal la te le anlak chante January ninga ralma aziak ta thelu tur le a soft copy thelu turin a shatir. Department of Personnel and Administration Reforms DPAR chuan shatir na hi atichwaka Sarkar na tokin aikal anlak chu Central Services Conduct Rules 1964 bot siat na le dan kal ani awangin Sarkarin angai thutak hle ti atar langa Sarkar Department tin hnuaya Sarkar na thok an omna hmun tur ni lawa omle aikal late ni na kim changle an din hmunte ziaka January ninga ralma a thelu tur le a soft copy thelu vekturin a shatira aikal la Sarkar shatir na anga ti lote chunga khautaka malak ani tur thu DPNAR chuan atar langbok kumsang ni somni pathum ni nunung ber voin pathian ni hian kaushan shang anin khom anga naktu kumtharnia po in khom turin inwat saina akalmek ani nimin inrin ni nunung bera khan Mizoram hun shang a kumhlui thla turle kumthar lom turin mi puite anin puacha na sa hlea Aizawl chuan bazar mun lun la ya cha khaila mi pui an tam hle a chungkwa le chan hawa in tihlim an tam awangin khopui a lun hle bok chumdanga ti chin angin bazar pui lun la ya lirthei kaltlang phal lo na mun siam ani a mi puite ke kalin kong pui sira thil zwar mu turan chanem hle ani kumhlui thla tur le kumthar lom nana bazar ni nung bera hian lungleya po mi pui mamo shang lam an tam hle ani lungle kan correspondent thang ming lian ren thlei soidanin abik takin sale chome lam bazar teiwa kan tama changdor shang an lun hle bok thomno lampo Christmas borvel lai aya anti tlom tak awangin dortu len leitu an tam hle a lirthei vei wak le ke akal mi pui an tam hle ani heti lai hian kaushan shang te po in kumthar lom na tur lam hoin anin puacha na saviau to a ven him na hna thok tu police le VTP ba ka YMA te po in buaina chwa thula anchul anga duty turin anin buat sai na sa hle bok ani and Vet Minister Pusil Soivunga Nimin Khan Sampai District Veterinary Office to in na thok tu te nen anin kom ho Pusil Soivunga hian Vet Department zuran vul tu te le ran vula zong te ta na department poi mo takani thu soin le bara in to Delhi Sarkar thu boi ber ani awangin Sampai kho chung mai ba ka a chevel khwa te po in ran tamjok an thar chwa theina turin changkai taka an man thei tura thok tu te po in ran vul te chanpuya chan la sau turin acha a hun local tura department in ma alang na tura po kan hlotlin pui thei tur ngei ra man na siam turin acha bok ani Champhai district chu ramria om ani a thok tu ten thei top chua chen om rama changa ran nat na shi lu tur dan cha ko nga thei top an chwa chin chu fak om ti in thei top chwa chun zom turin angen bok ani Department na thoktu in dailo na chungchanga Dr. Leran en kollama mithiam mamo ang te latura malak achul thu asoya District and Veterinary Officer Dr. Bilal Lomsang at chuan department in ma alag na shang te asoi ba ka thoktu in dailo na chungchang te le an mamo shang te minister hne na hian athlen ani and Veterinary Minister hi advisor to CM Finance TBC lalven chunga le Champhai DC pu James Rin chanaten an choi om ani Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan ram mi pui te chu Diwali January ni somni pani hian Ramlal Pran Pratishtha niya Ayodhya Temple sakthara Ram Joyti mangturin ngena rampumin chu sha se adu thu asoi Ayodhya a Maharshi Valmiki International Airport honna le Cheng vai bel che sing khat sanga zasari senga masona project inge mozat a honna a Prime Minister chuan Ayodhya hian Uttar Pradesh masona zongzong chu hun local zel tura kai shrai don ani ati a hun local zel tura mi noi tam tak he muna hian an local don awangin Sarkar chuan Ayodhya masona chu angai poimo ber ani ati Chanchinthar chiarti tomnan Chanchinthlang pui Central Sarkar hnuaya malang na kalphung in shilsha na Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY to state hunga kal warta ka kalpui ani
Chief Minister Pulal Duamale Indian Oil Corporation Limited ho tu ten arang lama Mizoram Oil Depot nei dan tur an rel. Prime Minister Narendra Modi chuan Ramjyoti mang turin rami puite angen. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani.